haste hapang bai gosijak 19 January Kokborok Salno kitingge tini 23 January 2022 kokti salo Hezamara develop bai khopjak Hezamara kamini Swrang ST Boys and Girls Hostel borok tini no o salo Kokborok Salno Lamsogwi bisingte Hezamara community hologo chikonsa Panda Khwlaikha Panda o kwbangma koklop koktang rwchabung mosamurok phunukjakha oba keno Panda o phaimanjak phaikha eknong simnani MLA Bishoketu Deborma tei Panda o phaimanjak phaikha hasteni seikreng Vikas Rai Deborma XM Desi Kumud Deborma tei alada narwaya kosong Swrang ST Boys and Girls Hostel kholokmani taklai bisi bai bisi tamangkha phaidi sengtabuk bo bisi tam hostel kholokmani yagolo lukurokni hamjak mong bo tamo mankha okti seng dadak sidak khanai naleyana Infrasa ayu globro no rasmonka unless the organization ni जेनिनि हस्टेल फरायसालिना खायथमनि हयतोबा जेंजाकमोन पुरो हेगे जेंजाखाव उइलानो हामबाय थुंनाय दंनो फायै मानजाक फायमानि बागै दिनैहाय ककबरक दंथक सानो एमने दिनै ककबरक साल डेट गलाय फानो जों 19 तारिखआव लाइ थांगा हायपनो जों आप्रु जरा कांगै मालियानि बागै दिनै पालाय लाखा आंनि हस्टेल पुइला जेंजाखा 2019 ni 1 January simi jengjangmani tabukbai sikthamga okai o jagao ani logite mas antara tongo proloibin bumu okai ani mungka Rakesh Deborma ngai jenga prun simi hostel chalok phaimani chinum hostel ni bumu ngai Swrang ST Boys and Girls Hostel am kaisa English medium tabuk total oro student tongo 96 কোন সরকারি বিভাগের কোন রোগ সুপাসু রোগ দমান tabuk suk jorate sarkarni bakhaklai jeng mungsaban mayako jeng jot amujadon guardian jengno guardian bai jeng miliwei khuja chalak tongda private hostel amhaida না সরকারি বিভাগের মানানি বাগের কোন শাস্ত্র চোখা খাইতে খাইতে হস্টেল না খাইতে amti rok chaito kha haipon ngi eta sam tab suk jora to mayako thui chara madamana abo tabuk saimya kota বাগै বছর ওখানে নর স্টুডেন্ট total 196 96 jona tong tabuk total bori bai chilabai ओमफ्राय ओ 96 जनानि बेनि मा बाबो बेनि बुवा फानि फिडबेक नोंताबो मानखा एमने ताबसु जराति काहामनो पुइला बिसिओ जेफोर 2019 फुर जेफोर खुलगो आपुर जों स्टुडेन्ट मानका 32 अमहाय ओमफ्राय सेकेन्ड बिसिओ जों 32 नि बाहारि प्राय 60 नि अबाब थांगा ओमफ्राय लास्ट ताबो बिसिओ हंगे जों टोटल ताबो 96 थांगा एमने गार्जियन नि फिडबेक काहाम मागिनो तिनि अमहाय प्रोग्राम जों नाचटका खायमानो जों तिनि बाय 3 दिन दरे आरो सामख्लायजाक गाबुन यागला बर 3 दिन बिसिमगो फुंगो गार्जियन जे फायमाने फाय सामख्लायबेगा जे फायमी आगे फायमे सामु तो जत बर हाय ख्लायबाय मे जत नों काम दंनगो आमबागे गार्जियन नि फिडबेक लाइन काहाम बर सापोर्ट खायिनो फियाबा तिनो ककबरक सान पालायजौ आं जास्ट आइडिया सिमसिरु जे ककबरक सान पालायनो होननाय गार्जियन साव किना आरो मेन हंगे बरकसे बिसिबुरुम दा पालि बिसिबुरुम ना जे हस्टेल जेंजाकफुरनि सिमी आं बिसिबुरुम पालायतान हंगे आगियो आं जेपुर चरा 11 12 कलेज परिफुरो जों सुदु टाउन सहर सिमिसे ककबरक सान पालायजौ किनु चिनि ग्राम रगो चिनि एलाका रगो आपुर ककबरक सान पालायमाने नुबिया आबन बागे चिन बरक ताबु जे आनि हस्टेल जे पेरेन्ट्स दंने रक बाक्स कबगमान साइमिया जे चिन ककबरक सान 19 जानुवारि होननाय किनु ताबु तिरक अरा प्रोग्राम खायमानि बिसिंते ताबुक साइमान बाखिया जे चिनि ब ककबरक साल दंबोला यासक जांमा साल होननाय खाथुं खाजांखा अंहायता बस कां साल रगन नों तामा वान सुजानि न हस्टेल खुलमानि नि तामा इमां दं बा तामा वान सुजाक दं नखरं बागै बिसकां सालो आनि वान सुं मन दंनाय आनि हस्टेल जे परि दंनाय आनि चराय रक बरनि फ्यूचर का बेतलांनाय आनि जे परिसा दंनां हामनाकिनि खलायै सरकार सुबिदा माया जाम साक बरंनो नायकलै स्रोमुं काहाम रिवै परिमुं काहाम रिवैनाय बंनो फोरोमुं काहाम बोखा काहाम लामा हांजो थायरतै लामा काहाम तुनानि बागै अब आनसाइट मुं दंनाय तै बसकांगो जों तेबो कतर अमा हायके कमिटि हल खाया करे जों तेबो कायसे मेला रक हाय संजानाय अमा हाय हने वानसुगि दं नों हस्टेल खुलमाखै नों साक बेखिनो पालखाय दखु हस्टेल खलमा हंगे आनि लगे आन्दारा दं
बहरा सुजाकनो जों बबाय करेन ताक पजन हस्टेल सा दंगो ते बाद बाकी आरो जिनि स्टाफ दंगो प्राय 6 जना टोटल 8 जना जों स्टाफ दं बे हस्टेल जों करेन नुख्लाव दारा बाय कनेटा Nini sini ani sinmungga Rakesh Deborma Bo bolong ni bising kalai. Hezamara blog nyandaro kelayo kami ngai ko Hezamara